Nah, din banga pek ya tu jingkren coba abstun mo. Oh kala bendi out of content be tu prit dekat moi bagi politician man kesan sedem kile penbi bai ba man kesan sedem ni sya penbi. Kaya didu ha bat ka isu doyok mo. Ka NPP kawan ha bor. Namar bagi pulan bagi pelaj ya doyok. Hawa aja ka campaign gimbe ni dangan mau bai tu. Bat dah katu kopor ki keno ba ka jing terwa jom ka mukul sama government ba kan ti do yong da ke MMDC ki ong ba kali ke kam ko kini no ya khando bat ki da ong hiru ba la ki wan ka bor kin nom pentri kam ya ke MMDR mas yo chief minister ki wan ra ya ka resolution ba ong ba benar kam ya ka paratul EB jom se cedul ba nom tri kam ke MMDR kaki support skungkur kadang ya kan dia haja kapan dia konbet ba ka MMDR kan dong terikam kay bajia kalau hadir pa kasungkut ka rai ba ka MMDR kan terikam po ka we gari maslian kiyasan hanong stage ba ha clear na mo kadang ka meeting pa ki bagi kile ka men baong mo kila job raising shot dalam semula job ya ka ay ka ba ka maslian legislative assembly kapan ba dong terikam ka MMDR kam semula siam kawan bet sebab na ka MMDR na ka sungkut ruling sundan kiasan ya kemen ya tungho nama boleh nama job layok berdoyo nado aja kapra kami itu ke sungkut ruling aja kapra na aja kendai aduh entah kami yo kowe kala sen ti katu ni kowe kala di lupa kaji penbik ke boong ba nilalat doyo menta ba nang intip pakhlem lai kowe ni kita kaba apat kolong nama makin diara kala trikam ya bersnai biru but haba kisna ibirul ka rule jong ka sarkar India ka ong babanti do yong idon kam 100 hektar ka caka umdi benduna ya ka 100 hektar ngam sut hu na ka daw yu ba hametlia ya ka ta ka 100 hektar 8 kilo do 6 hektar ka sarkar India ka ong ba pinyo ti ya ka mining license do yong 100 hektar metlia 6 hektar manu bendam caka 6 hektar ka jingmut kolong ba kini ki dat so called high level kejumut jongki kelong ban thiptak no ya kini kendo jongki malik red bat ki malik pedeng thiptak no ya kini no boleh ki haban ditak no boleh kinom yo lesen ti haba kinom yo lesen ti kinom la mati doyong ti kini ki we arwo ki malik ba lan ita ki high level lan ita ki super high level kin thiptak ya kan ka kendo ko siap ko jongi bat kin control ne kin monopolize maki tang lain samun par o kin makhya ya ka doyong ni bar ko bat kata ko ko ma nomor kini ki malik ki jongi ki badan bisa tang po sis pak kurul kini mi yong mani kan sejo ti ban yo mani la senro kalong ba na lor ba kalau long ba mentan ki watra eta ka office mengurdong ka ba khame sisu bar kam ko tang ta ka ba susi kalong ba pros tang intip ba ya ka mining business nang control hiki para do prasna mo jongi ka ba susi atu ka office mengurdong ki ong balada piete agreement ba tribal ba tribal la ban yo mani la sen kamut ngilegalize ya ka benemi kemudian ni penlong ano banin kenbi ancu ya kan benemi transaction ti katuka bentah jong doyong kalau hajing syau doyong de jukur ku ya cela nama boleh ki breu ki imjang ya ki omde tang bagi breu ki imjang sokat cela benmi ya revenue ko bisa hei na ni nanti ko sosi kalau ba kan ni revenue mentah ajaka ba kan ni revenue jong sokat cela jadi penban revenue jong ki katu paningan ki high level ka perlong wah iya ka high court bandong balada ka pulis department bar ka sarkar himla su baniada ya ka jingti doyong tu bar salan doyong tu ni haban wara no da central force kata kalade ke jingle ran ka bakrau ya ari ba ka jamdu bar ka jalahi ko wi lada ngadi menga pulis ti ada yang ngalah aplat fiban yu syakli hayin papa himla su mo ban batang itu itrok doyong ti lada kat ya trok doyong mla su ban bat pinekren sakarat kon drop pinekren ban rat no khong sai ka kiwi ki cybercrime da kiwi hi katu ka digi jingkren ya ka ba sungkut ngatrai ka la perkhat lagi ka high court ka perkhat lagi bon sin wat tang pan keren yang tu indirectly ka sung ka high court ka ba kani ka sarkar apo aji la ka amdi tan kala fil kala pen ja burung daladi kala long ka sarkar la se ka ba klama kor na ba klama kor tam la dakat ya trok doyong ya ka ba melah ben her na meneng ya ka ba melah ben yet na durio hak ya deng bakalan tiba melah su ben ya melah su ben ba kan ya ka ba hawan deng pelit nama non pet ya kata tidak khang no ya ka makrian pulis su kala